Nagaliang PCN ang ngajanmit nga napay biyang syagi benta jong kakubor. Ka National Highway Authority of India kala pentri kam menta ya karai jong kasorkar pedeng ban pendon kamno da ka e-payment belatip ng FASTag hagaban siu khajna hagi toll plaza ke badon hakaleng kisrok ba National Highway hakari kenang mentela kam gejing dhangkali haga babro shikata ki kali ki juyeng lan ban siu ya ka khajna hanrai lakan no ba hang ni haga jela jong ipat kajing pentri kam ka FASTag kalawan ra penban ke jing dhangkali kabajur bha namar ka jing bambiang karukom pentri kam ya kene karukom Ka FASTag yang mentah kala terikam haduk South Park New Tuli Toll Plaza di badan hakeleng ki National But State Highway Pokari. Katak kadon yaki Radio Frequency Identification Technology bahap ban penyesok bat ki bank account na kebentaban siuk hajna haki Toll Plaza. Yaki ni kitak la juta haki yit khmat jong ki kali. Bansuk hakajing itu daki kuar bela pendat yaki Toll Plaza, bansu otbet yaka khajna jongki kali, naki bank account jongki try, klaim dah hapsu ban yang lan na kabentaban siu khajna. Hakajela Meghalaya yaka FASTag la pendan kam mentah hapok ke Toll Plaza jongka National Highway Authority of India kabadan hapaham Maulen Ribhoi District. Ban pensuk yaka lik kawan jongki patba. Handai ke jing keno kala mi penban mentah, ba ke jing pentri kam ya ke FASTag hakani ke Toll Plaza kala kta ya kali ke wan jong patba bat kala wan ra ru ke jing dhang kali ke besar khai hakani ke jaka namar ke jing yang lan jong ki kali kani ke jing keno kala mi na ke seng Ribhoi Youth Federation kabala penpau ke jing persya ban pentri kam ya ke FASTag bat kabala dawaru ya ke sarkar jela ba ka dibentuk lar mardor namar ke jing kta yu patba kani ke jing keno kala miru halor ke jing jing nam ju patba ubala sakta na ke jing dhang kali kham tam kitu gi balik jing let sabar ke jela da ka rel bat da ka lingsut ka RBYF kala penpawi ke jing ngo ba ka company ke bakrong khajna Toll Plaza kala pentre kam ya ka FASTag klem da penlong ya kanu kanu ke jing pensai patba hadu babun kisah akal ngo bat sa umdum sapang kani ke rukom siu khajna ka batan mai ka RBYF ka ong ba ka sarkar jela ka dibentuk lar mardor ya kani ka kam tam le ya ka jing don jong ka kendon ka bala bu da ka NHAI ba kitu ki kali ki bam don ki FASTag kin haban siu arsha ka khajna hapo ka Toll Plaza lem kumta ka seng kan shim de kilat lenti ki beting na ka benta ka bet ka biang ju patba ka RBYF ka pentip bakal yuk priang ru iki jing ujor na ki patba bakal don ke jing ot BA nya ke pisa ki patba na ki bank account ने देता है अब सुबह जने katanya 75 में फास्टैग लगाओ फास्टैग अरे फास्टैग में लगाने से सब 250 300 में सब कौन देता है बोलो हम लोग बच्चा का 250 जाने katanya में ऐसा वो फास्टैग में काच नहीं हुआ है उन लोग में ऐसा क्या है 250 रुपए कहां दिया हम दले फास्टैग por bangilej tamskan okey ke tamskan di pasiu cash ni siu space pau okey ke takali tangki 4 kilo pama said la dapat space pau okey ke kemud aspa arpau ke dawan ni siu yang senyuksan ke dia nak kadang ni tre afaskat okey kamu kajing mut kamu mut hane kadi ka FASTag ha long ka kadang problem ba ki lokal lang ni hoi lang ni komplain tiru yang lalai ai kemud dayok makilong dang hidup mangite biang kan okey kamu ka FASTag mentah apa ka jela ka jing mut impalak hi ban priang empalak ngai berkum trikam empalak tang network rumlong gitu nomor tangiwan teng ko ong ba ke ong ke internet kamlong problem okey network